هێوار باش هەموو تەماشەوانی مەیهێژا و دەلال پرۆگرامە من دەست پێی کرد بە هونەرمەندێکی ببوریم سیاستمەدار مامۆستا ئەحمەد چتۆ ئەندامێ کۆمیتیە سیاسی پارتی کوردی سووریا یەکیتیە کوردی سووریا الوحدە دخوازن ئێرۆ میژارێک دەرباس بکەن بە مامۆستا ئەحمەد چتۆ بخێر هاتی مامۆستا ئەحمەد سرسرا سرچاوا میژارێ چاوێ سەرا و سەرچاوا ئەم دخوازن بچکی کورتایی بە تەماشەوانین مە خۆناسکردن بدێ کەرەم کە مامۆستا کاری سیاسی تینگا دەست پێ کرد و حتا نهات سەر کاری خۆیە تلکی دەرێ جیانا خۆ دەرباس دکە Ez Ahmed'im, navê min Ahmedê Çeto ye. Ez li Qamişlê Cezîrê me. Karê siyasî min di salê heftiya de dest pê kiriye. Heyanî îro berdewam im. Ez niha li Swêd dor 25 salekî 23-4 sala çêbûye. Li Swêd dijîm. Ez niha mamosteya matematîkê riyadiyat dikim li Swêd. Di dibistanê Swêdiya de. Şoğlê dor 15-17 salê min çêbûye. û di karûbarê Kurdî de mijûlin. Her wiha di nav Swêdiya de jî em mijûlin li gor imkan û derfetên xwe. Belê. Tamam. Mamosta ez pirsek biçûk bikim ji alî partî ve. Gava tu derbas partiya Yekîtî bûye el-Wehdê. Hetan hatid wî partî de kar dike lê tu partîn din da bû piştî wê hatid derbasî vê partî bû. Partiya Yekîtiya Demokrat sala 1993 hatiye avekirin. Bêguman ez yek ji kesên min ez alîkar bûm û di avekirina wê de. Baş. Yani 1993 hatiye avekirin. Ne heftiya. Salên heftiya Yekîtiya Demokrat tune bû. Yani me wextanî dest bi kar kir em ji partiyên Kurdî em hatin em del partî de bûn. Wiha berdewam kir heyanî bi du wêre veqetandinê tevgera siyasî Kurdî tên berdewam kirin. Heyanî Yekîtî çêbû. O Yekîtiya Demokrat ji grûpek partî û hêzan hat avekirin sala 1993. Belê. Mamosta anenha gelekî diyalogek heye diyaloga Kurdî wê dest pê bikin carek din te dî û di îdara Trump da dest pê kiribû bes biçikî sekinên heta îdara nû a Joe Biden got werê sekinî fetrakî sekinî lê em dibînin her du alî diyaloga Kurdî carna gotina davê jin hev de carna tiştî ne baş ser hev de axivin em kem dixwazin nirînate ser vê diyalogê û heta kînga ew ê werê çareserî û a di dua jî yani ev tiştê nav her du encûmana da çê dibe gerek ev tişt hebe û gerek ji hev tenazulata çêkin ji bo ev diyaloga Kurdî werê çareserî yekbûn Kurda çê bibe karibin heq û mavê xwe pêk bînin li dewleta Sûrê. Kerem ki mamosta. Zanet çareserkirina biçûk û mezin hemû çi tiştên mezin bin biçûk bin nayê çareserkirin heger guftûgo diyalog tune be. Yani guftûgo diyalog wat ew tişta bixweritîne ew tişta berdewam dike ew dihêle got kar yani bimeşe serkeve ji hev dûrkirin û bêyî got karibin guftûgo diyalogê merov yan partî yan hêz heya di hundirê malekê di biçûçek got guftûgo diyalog tune be her yek berê xwe bide derekê û em wêran be. Bi taybet em civatin yani di civatin wek ême de bi rengên ême partiyên bi reng ême yani di van welata de merov dibîne ev welatên gelek pêşketînin hemû tiştê xwe çareser dikin bi guftûgo diyalogê. Bi taybet îca di nav me de em wek miletekî tozekî li şûnmayî manin em
کرد دبیجن جیه خنجره جیه کره راحت دبی جیه آخفتن و شوره و گوتن راحت نابه یعنی نه درسته گومروف گوتنا داویش هر دوره بیشه او گوتنا داوی نایه گوتن باوریا من یعنی او تفگرا سیاسی کردی دبه یانش دربی کردا دبه هەگەر گوتنا داوی بێ گوتن یعنی شوێ گوتنا خیانەتێ و خراپیە و ئەو هەر کەس دکارێ وێ نابکێ و بێژێ لێگەلۆ چەند دکارێ گۆ بهێلێ civak li hevdû bê civak rehet bê di navan de jî bêguman partî û hêzên siyasî ê Kurdî beşekî giringin ji civatê û civatê jî kêm zêde beşê mezin birêve dibin ne ew tenê bêguman yanî niha li cem me wek hatî naskirin yanî civaka amenî Kurdî partî û hêzên siyasî birêve dibin lê di praktîkê de gerek ne ew başî yan baskê wênî sivîl tevgera milletan ne yanî ji a siyasî û ji a sivîl pêk tê hevdû temam dikin ji ber wê jî gerek di her beşekî û di her ciyekî de tevgera sivîl jî hebe çunkî bêlayen e wexta te got tevgera a sivîl gerek ew tevger bêlayen bê ne meyldarê vir û wir bê rastiyê ku dibînê gerek wê rastiyê bînê berçav û deynê ser masê û guftûgo diyalog bê lê em di guft û vegerin guftûgo diyaloga a Kurdî giringiya wê îro berî sibe heye doh jî hebû doh jî berî îro hebû û her wiha berdewam yanî tu kengî dest pê dike bêguman durist e rast e lê li ser bingehekî got yanî ew bingeha got durist bê ji bo çi durist bê got ji bonî tu karibê serkevê heger te guftûgo diyalog kir û tu dûrî hevdû ket xelk û cemawer jî aciz dibe ji bonî xelk û cemawer aciz nebe mero hêvîdar e got ew guftûgo diyalog li ser bingehenî durist û rast bên kirin ê me Kurda bin ê xeyrî Kurda bin lê taybet em bêjin wek ê Kurda ê menî Kurdî îro yanî niha tiştê wek cenabê te behs kir îro tiştê niha guftûgo diyaloga tê kirin di navberî du beşa de ye ne tevgera siyasî Kurdî giştî yan tevgera civaka Kurdî ye di navberî du beşa de ye her du encûman erê de encûmanê îdare zatî û encûmanên niştimanî Kurdî yanî ew nekirinin partiyên yaneke di nav PNK û NKS di nav wan de guftûgo diyalog tê kirin ew diyalog yanî wextanî partîn wek Partiya Yekîtiya Demokrat wek Partiya Pêşverû û civaka sivîl ev dûr bin û partîn grûpên din jî wê hebin bêguman lê bi taybet bê yanî ne em ez endamekim ez bi xwe dibêjim min tozekî ez partîbûna teng ez belkî min xwe azad kir bê piştî 24-5 sala li van welata yanî bercewendiya millet û gelê mero li ku bê mero wê bêjê belkî partiya min jî şaş be ez dibêjim di filan derê di partiya min şaş bûyî tu dinya xera nabe lê baweriyam a me wek Partiya Yekîtiya Demokrat li cî dimîne gava destpêkê pelpelûka yekê dereca yekê di ajotinê de gerek bi rengekî durist hatiba kirin ji bonî avekirin li ser bê durist kirin yanî ji ev partî hazir bana partiyên din jî hazir bana civaka sivîl jî hazir ba ji bonî tê de şirîk ba wê çaxê mero dikarî bû bêje yanî beşekî mezin ji civakê hazir e ji tevgera Kurdî tevgera siyasî û a sivîl her du hevdûr e lê anha ne duê qunaxê de ye anha du taraf du beş bi hevdûr guftûgo dikin mero hêvîdar e tev û dirêj kir ev salek hîna jî encam nehatine diyar kirin mero hêvîdar e got bi zûtirin bikin yanî ême em tê de netê de guft wek pêşî jî min got guftûgo diyalog çêtir e di civakê de got ji şerêna kûkî di navberî partî û hêza de çunkî cemawer
عاجز به جماور وضعیت کوکید و وضعیتك خرابه لهنا جد ببینه پارتی و هزین کردی گود رنگکی يعني ركبري هافنج بدل ركبري رژیم بن يعني تشتيل دردورا مدبه جهينا جمع حموان ماسترا ام حمول سر هفدو جبرو مرو هیویدار گو بردوام بکن تیکوین جدیته تشتی خو بیجن جماور و خلکه بیجن خلکه جی به ام دوید وکهی بیجن بله ماما مستسپاس جبو في شروع فكرني أنا دي سر ديالوكا كردي بسكنن أنا وقتي الدار درت كافي سرق هاندني قلتني يعني نباش دافيجي أنجمان اجتماعي كردي وكسن جي أنجماني درت كافي سرق هاندني قلتني نباش دافيجن إدارة ذاتي ما وقتي أز دخازن أب ديالوك بري وهري تشتكي يكبون كرداتشي ببا ما تشي سبب هي حتى اب دو آليا كسن جوان در كفن وقوتين نباش بهفرا بكن يعني سدم تشي ما مستا كاش مرا خويا بك جبو تشي اجو تم تخازن چار سريكي تشكي را ببينه يعني نلازمه از در كفم از تشكي ديجيتا بيجم از قوتنا باومتا از اشتر بيجم والله توصاي مانا وقتی مرا بيجي في تشتي نباش ام بيجن انه از دخازم اف ديالوكا كردي نجيني تدرا بقيني استكي تانك وبسكن وخلاص حركز دي ساري مالاخو ما اف قوتني نباش دي جدانه لين جدانه سبب چيه كانش مرا خويا بك والله السبب انجخ تجوان بپرسي خوشك الماس تنجمن بپرسي يعني زان ما ندلوان دم براسي لي از دكارم وقت رينات سربي تشكي باش نباش قازم رينات بيست ما مستوى وقت فرانسيس وقت يعني وقت مروف دجيانه ده وقت من بيشي من قوت يعني قوتنا كردي درسته جيه خنجره راح دبه جي اخفتني راحت نابه حياني داوي مرو قوتنا داوي مرو نبيجي مرو هركس دكاري قوتنا خوني داوي بيجي لي او كارا بدوير تنما كاري جي وغاري يعني مرو حسناك ام بخوا وقت بارتيا يكيتيا ديمقراط ام حسناكن ام وي قوتنا داوي وقت بعسيا تاني بكارانين هما شنكا شهدو عاجبون دغو خاين وروجا دي ساجي لواند وغاريان يعني تبين برجعوي خو چند دربا ملك حسين فقيرو خاين كرن وچند دربا جي پاقش كرن وچند دربا برقي با خاين كرن وچند دربا سادات خاين كرن بعسيا وچند دربا خو هفدو خاين كرن وداوي دي سال هفدود وغاريان ومجبور دبو جماور جي لغو جماور وان لغو روان خو عيار بكي بمشي جب او قوتن قوت كولتوركي رژیم روشلاتا ناوینن مخابن گرک ام خدوری وی بکن يعني ام وقت پارتيين سياسي وی گوتنه نب ام نوک هفدون درسته تو شاشتیاوی تنه بیرو چونین سیاسی ام داخل میدانش خلق و جماور بیگو گوتنا داوی بیکرن باوریا مد ویده ایما وقت پارتیا یکیتیا دموکرات لجغینی ما چاوا دبینن ام دبیجن اف بیرو چونین منه بیرو چونین ما ام دکاره بن نوک هفدو بن لنوک هفدو بونکی درست يعني گو خلق جماور جي قزنجه که بگره ازو تنوک هفدونه بله نوک هفدود بیرو چون نادنه ند همه تشتیده معناوه ناکه گو از خاینم یان تو خاین حاشا اوه معنی ناینه از برنگه کی چاره سرکرنه بینم تشتنا و تشتنا وقتت فکرم پارتیا کادن نوک من دفکره هنک تشته و هنک تشی وقت من دفکره او رنگه نوک من دفکره از بیجن به خاینه باوریا ما وقت دیکتیا دموکرات مرو کارکی ندرست دکه مرو یعنی دوربونه چیت که نه نزیک بونه چیت که وظیفه پارتیان یکم گوجواک نزیکی هفدو بکه به لحج هفدو بکن وقتا دبندی چیکر او نه وظیفه وانه او وظیفه هن که دنن وظیفه تشتنی دنن يعني كما مثلا قناغ عشائرية بارتي وهزن
گو چێ بوون دژی وی فکری بوون چمکی جڤاک دووری هەفتوو دکردن ئێمە ئیجا ئەم تێکەوێ شوونە عەشائریەتێ وەک عەشیرە هەر پارتیەک وەک عەشیرەکێ خەڵک و دووری هەفتوو بکێ و هەڤالێ خۆ بخوابێ بگرێ دێ هەو بێ وەزیفا من ئەس چاوە هەڤالێ خۆ بخوا گرێدن بترسێش پارتیا بیر و چوونێ پارتیا دن ئەو وێ چاغێ نەما پارتی بوونە ئەو مەرۆکارێ ناوەکی دی لێ بکێ ڕەنگەکی دی لێ بکێ و ینی di سیستەم و di karê rojane de ê welatên piçekî pêşketî wê bikar naynin dijî partiyên ê buwan û guftûgo diyalogê dikin yanî wextanî meselen ez xayîn bim ji bo çi tu me re guftûgo diyalogê dikî yanî nabe ne durist e yani bihêl dil rehet bin bihêl merov bi hevdûr dikaribê گفتوگۆ دیالۆکێ بکێت تەیزی جەسەدەمێ گفتوگۆ دیالۆکێ مەچی gelekî بسەر ناکەوێ ئەم تم و تم ji a dawî pêktên a got em nelhevdû yanî niha li van welata wextanî guftûgo diyalogekê dixwazin wezaretekê çê bikin bi hevdûre ji tiştê li hevdû pêşî dest pê dikin ne êne wek hevdû ne êna kûkî henin ême em ji êna kûkiyên mezin ji bonî em di nêvî de bisekinin ev jî ne serkeftiye تمام تدي ما مستتقول انه في جوتيني خاينتي جرك مرب دور كافي براستي حمو بارتين ما جرك في جوتيني نبيجن يعني از ارمانجا من حقو ما في كرداي ارمانجا وي بارتي دين ديسا او ما تشرا امي في جوتيني بافيجن سر هفده از دخوازم بس نريناتا ببم بري في بحفتاك مشك چي بول كوباني ام گزانن پێشمەرگە دەرباسی کوبانێ بوون بە کوبانێ ڕزگار کردن و سەرۆک مەسعود هەموو سیلاح و چەک گشاندن کوبانێ ji bo rizgar bibe ji bin destê Daeş derkeve êja berî vê heftakê lafîtak 4 metr derxistine ayla mala Barzanî xayîn e çi sebeb heye heta bêjin ino ev tişt mane gerek vê seqafet ji nav me rabe kerem ki me musta ser gotinê test dibêjim dîsa ez ê vegerîn gotina xwe ew gotinekî nedurist e gotinek yanî xerabûnê bixartînê merov kîjan alî bikar bîne wê gotinê û sibe îca guftûgo diyalogê bikin meselen li Kubanê wextanî wê dirişmê deynin berêz Murad Qereyelan di televizyonê de 22 mehê min bixwe guhelê kir berpirsê yekê ê çekdariyê jî jêr dibêje jê pirsê dibe durist e got pêşmerga cilên Tirka û cendirmê Tirka xwe kiriye hicûmê we kiriye divê nexêr êvê gotinêtkê ji bonî Kurd dijîtiya hevdû bike di kî dibe berabê ev gotinek berpirsyar e ev gotina gotinekî berpirsyarî ye durist e rast e yani heger tuştik hebêjî merov hevdû re guftûgo diyalogê bike li ser kolana û diragihandinê de û gotina dîsa jê ez ê bêjim gotina dawî hesanê merov bêje lê gotina li hevdû banandinê wezîfa partî û hêzên Kurdî yan xeyrî Kurdî ez hêvîdarim got ev yani ji cem hemû biradera zelal bê wezîfa hemû partiyan hemû hêzan got milletê xwe li hevdû ragire li hevdû bibanîne ne dûrî hevdû bike dûrî hevdû kirin pir hesan e yani bi yek gotinê ez niha karim civatê xera bikim lê ez belkî ez di sud gotinî bikim ez nikaribim civatê li hevdû bibanînim bi gotinekê xera dibe bes bi di sud gotinî jî belkî li hevdû neyê banandin li hevdû neyê li hevdû kirin ji ber wêna gelek giring e di bîr û çûnên me de wek Partiya Yekîtiya ne felsefa me yê bi kêmanî û em dibêjin ev felsefa çewt e şaş e ne durist e di beşê siyasetê de di karê siyasî de got tu dûrî û cenabê te tu her şî telaqe babêjî yani xayîn xelas xayîn wek me got gotinekî gelekî hesan û lê îca ti piştî salek du sala ji ew ê xayîn re tu bêje ka ez bi ter û guftûgo bikim
مانا گرک جماوار خلکی دبه برابه به من از دبیجم کی دبه برابه به یکی تیا دموکرات دبه یان غیری وید بن کی جان پارتی دبه برابه به وقتانی تا گوت خاینه گرک تو جماوار و خلکی خوار دیار بکه به چما خاینه و اوی خاین ته لوان ولاتا حکم اعدام نینه لی بلد مؤبد حبسه ددن غی خاین چنابه پشتی دورا 2 سالات به کازو تب هر دورا می گفتگو بکن ام به شریکه هف اوی خاین يعني في فلسفة سروك ورجيم دسهلات روجهلات ناوين ام وقت بارتيين كردي جرك ام دور كذن آره ما مستعد دیالوگ يعني نزانه هاگر بريفا هره نرچه گلک پارتی هنه درباسی به دیالوگی نبونه یک جوان پارتی یکیتی دموکراتی سوری الوحده سدم چیه جوه دیالوگی دور خسته ام جالیه خواه تایید او پرس گرنگ گوجوان بکرن ام جالیه خواه نابینن تو مبرر براستی تو یعنی تو تشتی نابینن تیده ام مثلا دبیجن تو بوان رو گفتگو دکه و هر ددن زمان جی دبیجن ام حز دکن به لسر الهفدو کرنا هف پیمانا دهوکه ام الهفدو بکن هر دو بشه نهاجی ای گفتگو دیالوگیت کن باشه به وی چاقه یکیتیا دموکرات پارتیا پیشفرو یعنی پارتین گرنگ بون اساس بون گفتگو دیالوگا دهوکه ده دهوکه ده وقتانی تدبیجه از لگور هف پیمان و کارین ای دهوکه بکن وی چاقه کرک پارتین ایگو یعنی ام وینا نجبو رکلامت بیجن لی پارتیا یکیتیا دموکرات بلکی مهندسه اساس بو لهفدو کرنا و پیمانا دهوکه ده تفدد زانن يعني تفدد زانن وقتا کی دریج حوالين ما سكرتير وحوالين ماني مكتب سياسي لور قداندن دنافبري هيز وبارتين كردستاني ده حياني جوجيا سويا الهفدورونشتنه يعني وي چاغه وقتاني في بيجن گرك پارتيا يكيتيا دموكرات و پارتيا پیشفروجي هر دو تيدابون گرك وگرن يعني اوجي چمكي ج دهوكينن وقتات به دهوك تو تشتكي دي چت كي تكاري بيجي بس تشتكي دي چت كم تو problem نينه آدن یک جارا دبیجن اف برادر هوال بنده پیدینه yani برادر انا کسی دینن زمان دبیجن برادر پیدینه پیده جیجمر دبیجه دکانی ورن امی جدها بدن و جوان دهین ایگو خوده گراوی و الهفدو بحر بکن چلی اوه به چلی اوه به بحره yani تدبلکی يعني هردو بحر دبي اف ندرسته ولا تشل جمرو تشل اشترو د بيستيجا ام بينن بدن ايجو لغور بجنامه به مثلا بجنامه بودن ايه جواكا سفيلجي يعني كا حطانها نا اوجي دبني او جواكا سفيل درباسبو ونجواكا سفيل دربازي ديالوكي بو او جواكا سفيلجي قالك الغور بجنا وان به مخابن يعني الغور وقت ما فهم كري يعني وكيد به برابر به وقتاني يعني جوارات شبكادن يعني انا كارم بس وقتاني بيجي نا للسر جروبه كي جوان تشويد فيت وان بيجي اما ما وقت بارتيا يكيتيا ديمقراط ما قبول نكري في افش خورا يعني ام بارتيا يكيتيا ديمقراط جبنجه كي اساسينن جبنجه كي كردي تي ج بينجي وحفتا حياني نها هوال بندن مهنن ام فکر کی باشقنن ام بیرو هاتن چونی باشقنن ج گلک تشتاده ج برادر پیاده ج برادرین دن ام وک سیاستا پارتیا ما ام دکارن بیجن به سیاستک یکم تشت ام سوری و جدر وی سوری کردستانی و سوری
ام بالانسێکی ناف خۆ دەشێتکەم ji ber wî havî em dibêjin gerek partiyek wek vê partiyê xwedî hêz xwedî imkan em nabêjin yanî em supermanin em her tiştî ji her kesî jî xurtirin nexêr em vê nabêjin lê em partiyekî bêguman partiyekî giringin di tevgera siyasî Kurdî de hebûn me fêdake qezenceke ji diyalogê re wexta me dûr dikin pêşverû dûr dikin diyalogê yanî zexel dikin qels dikin seqet dikin diyaloga Kurdî seqet dibe Mamoste Stalin mara şirûve bike kîjan alî û dûrî diyalogê kirin kîjan alî والله ez hes nakim yanî bêjim lê belê belkî kêfa her duatê lê bêtirin birader menî encûmenê digot yanî wek ji me re hatiye gotin dibêjin em Yekîtiya Demokrat û pêşverû qebûl nakin bi taybet Yekîtiya Demokrat çimkî li ser aliyê PYD tê hesêbê û biraderê PYD jî xwe ji wek siyasetê me ew jî yanî hat xuyakirin ji wan re em belkî em piştgiriya îdareyê dikin em dibe îdare ji fewda çêtir em tê de netê de em ji derve ne ji derve yanî gelo niha halê Efrîn û ê îdare di dema 100 kêmaniyên ê îdarê hebûn ez bixwe yek ez dikarim niha ji te re bijmêrim ne serî ne binî çi qase kêmansiyê wê henin lê gelo niha Efrîn yan berê bêguman ez baweriya min de ez ê bêjim bê berê wek eç bû min dît çavê xwe dîtiye niha başqa ye û her wiha li hemî çiya jî yanî îdare ji fewda çêtir e îdare ev çend îdara Kurdî bê çend qelsiyê wê û zexeliyê wê û kêmansiyê wê hebin dîsa jî merov wê bêje fewda di herêmên Kurdî de wêrankirinê bixwetînê tanzîm rêxistin pêvajokek îdarî wê çêtir bê lê kêmansiyê xwe bêj Tamam. yanî vêna got ene kese jî îdare kir va menê ev gotin jêr gotibe ha ne kî dibe bera bibe kî dibe bera bibe Spas mamoste ana em bêjin ji miletê me Kurd ra li êgê li benda vê diyalogê sekinî dixwazin yekbûnek çê bibe hemû bi rastî millet belkî ji vî alî ji vî hinek ji vî partî hinek ji vî partî nerazî ne lê bes hemû hêviya û armanca milletê me Kurd dixwazin yekbûnek çê bibe bi nirîna te hêvîk Kurda di vê diyalogê de bigirîn çareserîkê bigirîn yekîtiyê wê hebe Tu zanê ez hez dikim cenabê te re û ji temaşevana tiştekî bêjim nemir cegerxwîn tiştek pir giring dibêje dibêj tirsa zana xweda çû esmana belê yanî ez hez dikim vê bêjim li van welata tu jî li van welata dijî niha ê hazir jî gelek ji wan li van welata dijîn ev welat heger ne zanê derdora xwe bin wê partiyê wan jî bibin dîktator wê serokvezîrê wan jî bibin dîktator lê civakek giştiye civakek serkeftiye civakek zanaye civakek heqê xwe dixwaze ji partiyên xwe di baweriya min de heger civaka me çi a sivîl dibe çi bîrwer û zanê me dibin çimkî hemû net partiya de ne heger gotina durist û rast li ku bibînin û bê gotin li cem kîjan partiyê bê meselen bîr û çûnek Partiya Yekîtiya Demokrat da durist e bêjine de bêjin cemawer û xelkên xwe û nepêrebin bê ev dîtina Yekîtiya Demokrat a durist e na tiştekî şaşî bîr û çûnên ê didê dîsa jî bêjin yanî de heger cemawer û kes û bîrwerên Kurda û civaka wînî sivîl rewşenbîrên wê got partiyên me ji wan hesab kirin wê çaxê wê bidin ser ya rast lê got heger du bendî bê dîsa yanî filan partî ez jê razî jê nerazîm ez mêldarê wê me çi dibêje baş na wiha nabe wiha partî jî nema hesaba dikin ji cemawerê xwe ji bo wan partî ji bo cemawer tê çêkirin ji bonî heq û maf tê kirin ne ji bo nakûkiya nav xwe
يعني ام هاتنن آذكرن نجبو ام ناكوكيات ناف بارتي خود و ناف خلق و ملتي خود شكن ام هاتنن آذكرن خودي جرافي جبوني ام ما في وي مسوغر بكن ام جبو ما في وي بقرن ام جبو ما في وي بصلينن ج اي ما في جب مستاندنن ام ما في ما بارتيين كردي نبرنن هگر روشنبیر و نویسکار و جواکا منی سیویل و خلکین منی دهندره پارتیین مدجی سر و بر به زخته چون سر ریوبریین خواه دواوریا من ده وک احمد از دبیجم و قزنجک و پارتیین ما حسابا بکن وک اولات حسابا دکن جی پارتیین خواه و ایمه جی حسابا بکن لی هما تنه يعني كي خراب بيجي ام برند وجرند رجي ام بخراب مادام ام نبيراني يانغو نل لغور مجيما يان بجناوي اجي عاجزم اف دبي دبندي ودبنديه دجي كيف تكن او كس يان بارتيين زغال اسكار في بيجم بارتيين زغال يان شخصين زغال كيف دكن دنا كوكيين ايغو جواك نل هبدوبي ويشغل وظيفه وانتي بيكانين ويشغل عرضي كار دكن ليه هگر جواکک بیرور و زاناو روشن بیر بدن دو هوالن بیرور بن بیجن به ام پارتی بونه دکن جبونی ماف و چاقه اوه کسی کیسباز یانگو پارتیا گو ایرادا خلقی خو نخوازه به بگینه جی و باز ده و هر ازمانه بله ما مستعمد بیجن انا او دیالوگ یکبونک چی بو نا برا هر دو انجمانه ويكبونك تشيبو او دخازن ريبريا كردا بيك بينن وحقو مافي كردا بخازن وين كبارتي يكتي ديمقراطي وندر فاي في ديالوج ندر فاي في يكبوني ما مستنريني وين تشوابش في يكبوني را هجر يكبوني يعني يكريزيا خو يانغو بشك جبيرو تشوني خو بكن ياكو تيد كار بكن حردو باش ام تيد نديت ام بعفرم باش بس ام بيجن كيماسيه وي هنن ها اف كيماسيه وينا ودفي وجي جما تحمل بكن ام دهندري وي دبنجي ها يعني نايك جارا برادر اند بيجن ما قالوا ام دهندري بارتيا كيد كيماسيه وي چما تيد دهندري بارتيا كيد كو كيماسيه وي هبن تنابش بيش ام دهندري وي دبنجي ام بيجن يعني فينا جما تفدا بقرن بس وقتاني امنته ده بنجي ام بي بيروزت قافك حقيقه قافك باش جو ايرو بري سبل هردو بكن بله يعني جبو منفعتا كردايا ها جب كرد راحت بن جو ايرو بري سبل جو اف باش بالهفدو بكن بس نجو الهفدو بحر بكن تشتا افجي باشقيه ها يعني مروف دفيني دفيدجي شارزابي ام هاتبن الهفدو بحر بكن يان ام هاتبن جبوني قزنجي ملتي خوا قزنجي ملتي متي هبن ودرست وراس وام باور بنتي جرك ام ايرو بري سبا الهفدو بكن ام تيد نتي دو وچاغي ام كيمانسيا بيجن ام بيرو چونه خوا بيجن لي بيغومان و گاوك لپيش بي يعني جعبه يعني ايه كموش كرد الجزيره بجعبه كموش ايه كور تشتره يعني بشكل هفدو ببي تشتره قوم حملنا الهفدوبن تمام ما مستعانه ام بين انجمان اجتماعي كردي ده بشكل جي ائتلافيه وام زانن او ائتلاف جي نبدس خويه بدستي تركايه بدستي اجنداتي دولتي داكر كري عفريني درباس دكن حتى هاتش تجبو كردارا نكرنا بري فينا قالكي جواكيت سيفيل بيانك درخستن بريالك درخستن انه قرك اف انجمان جي ائتلافي خبكشيني انا تشوف دا انجماني دا ائتلافي دا هي والله تشوف داوانتي هي ابدي ساجي افرس وجوان بكرن لد رايا ما وك بارتيا يكيتيا ديمقراط امزود شيد بيجن بالتايبات بيشتي بيرو چونين تركيا وك رژیما ترکیه گو برنگکی یشکره دجی پرسا کرد کار دکه و ائتلاف اپوزیسیونا آل استانبول رو نشتیه برنگکی یشکره به دلیجی
بویە وەک دەستەک دەستێ ڕێژیما تورکیەدە دەستێ ئەردۆغان و هەواڵبەندێ خوا و بتایبەت یعنی تێ دیارکردن بڕنگێکی گەلێکی یەشکەرە و vekirî piştî dagirkirina al li Efrînê û girê spî serêkaniyê û her wiha ciyê din jî dibin gefê denin lêbelê ev hersî herêm bi taybet em bêjin herêma Efrînê wexta ne wek mezimbûna wê nabê wek a girê spî wexta em dibe sê herêma Efrînê bixwe heft nahiyeye 306 heftê gund ji derveyî wê 3 milyon Kurd ji sedî 98 Kurd bûn 96 Kurd bûn têde dijiyan mamoste 98 Kurd bûn heta Erebê nû hatine jî ser Efrînê de hatine حساب كرن أوجي نو هاتنه يعني نا دمكي دور ده هاتن دمكي نزيك هاتن عفرينه از نا عربي جو بيشتي 2011 سروان دبيجم عربي بدمك جسدي دو دمك دريجه كم زياده جسدي دو وقت تقديره ما لعفرين دجين لنوتو حيشت حاصل وقت نوتو حيش صدي بلكي هريما حري زلال تنا آگو کرد دجیا او بون يعني او هرم بو جبر وینا يعني ایرو وقتانی بی کاری گوهرتنا دیموگرافی دکه ترک او دزانه چه خواستکه بدو دکه يعني جبوني ونداكرنا ناسناما كردي الهرمه افنا گله گرنگا يعني نجبوني چاوه تشتكي دنن جبوني گوهرتنا دیموگرافی گوهرمک صدی نوت و 5 سر کردن دکار به بگوهرینه جبر ویجی همو رنگی قرکرنه دکه نها قرکرن yani گوتنا کردی انجخ لی به مرو به قرکرنه دکه قرکرنه الهرما عفرینه و نواحیین و ناحیین وینا و گندو و باجاروکن وینا دکه جبونی خلکی تید مانن چند صدیجی او جی کوچبر ببن شوناوان جی چتاتینن yani na yani ev gotna qirkirin û çete bihevdû ve ne zulm mero dike çete ew kesên got dibin daxwaz û talaba xwesteka hineka de tê meşandin bi pera evê niha li Efrînê ev eskerî ê dibêjin yani askerê Sûriye ê azad nizanim çi ê niştîman çi navîlwan dikin ev mero nikare vî navîlwan bike mero karê navê çetal wan bike bêyî mero dikare ji wan re jî bêje yani ji wan bixwe re jî mero karê vê gotinê bêje û karê bersiva xwe bide li cîna heyê mero nikare bersiva xwe bide mero karê vê bersiva xwe bide ji bo çi bersiva xwe bide çimkî maaşê xwe tên ji Tirka digirin têkilî dan û standê xwe Tirkanin perê xwe kirine Tirk ala Tirkî bikartînin çekê Tirkî bikartînin hemû tiştê Tirk زمانی کردی ما مستزمانی کردی خستن دبستان زاروکا بخوندن به ترکی هموگش بو به ترکی yani civak cib ev çete xizmeta bir û çûnên rejima Türkiye dikin ji bo wê mero dibe çete û di praktîkê de Türkin yani dagirkeriyek resmiye lê naxwaze Türk jî naxwaze rejima Türkiye em nabê Türk hemû serober rejima Türkiye wextanî vê karî dike dixwaze bêje xweşdagirkirinê û mesuliyetê birevê berpirsyariyê birevê bêje bê ne ezim bêva hinekê dî yani hukm dikin û dajon wextanî na yeşkere bêje bê ez dagirkerê herêma Efrîn û serêkaniyê û girê spî me û hin herêmên Sûriyê êdî wê dewletên navnetewî wê tuş naje bixwazin wê bêjin tu dewleta dagirkerê divê tu vêna bike parastina insana bike sulûkê insana bike biparêze û her wekî din gelek tuş hene lê hesnakê vê jî bêje lê praktîkê de dagirkeriyê dike da di praktîkê de çeta ji xwe xwedî dike û ew çete siyasatê wê pêk tîne û guhertinekê demografî bi hemû rengê wê
بتایبەت هەرێما عەفرینێ ئاگۆ دیسا ژی مەگوت زێدەی سەدی 95 بێ دودلی گۆ کورد بوون ناسنامەوان کورد بوون سەربلند بوون کوردبوونا خوا و جیێ پاراستنێ بوون ئیرۆ دخوازێ وێ ناهێلینێش مەیدانی هەموو اشتراک کرمە مامۆستا دەستپێکا يعني جبر وينا ببور جبر وينا ام دبيجن برادرين مني انجمنا كردي ايرو بري صبا جفي ائتلافي وك برادر سورات بيجن خو حفيزيه بدنوان وبرجوانديا كردابه وبرجوانديا وان بيجي اوان بخوا وك بارتي والبجنا واناي يعني بارتيني كردين داويده البجنا واناي خشكو براين وان ناموسا امروف ما لعفرين وسريكانيه والجري سي بي تيكافي بن بوطين عسكريه تركا ودوفالان كيوي واز اللي جيكي بم از ام دبيجن لبجنا واناي لبجنا كرداناي ايرو بفيرنجي ام ندجي تيكلي ودانوستاندني بعربارنا نا بداوي داوي كرد وعرب دفي ولاتي سوريا ده بهدورو گفتگو ديالوگ بكن بحمل رنگي بحمام ندجي ديالوگنا بس اف اوبوزيسيونا سوري ركبري سوري ايرو اسطنبول رونشتي او كاركي خراب دكن در حقا برسا كردي ده اف دفي جوان بيخوستن نپش غير مرو پش غير يوان بك جبرو ام جبرادرن انجمنا كردي تخوازن ام دبيجن ايرو بري صبا خو بدن عاليجي و ج پرسا کردی رو درست و راست به جوان رو درست و راست به و تجارت بوان نه کرن وقت نه ایرو گو ائتلاف دکه دبی وا کرد ناو مدهنن ام ل د پراکتیک د سروکه پارلمان سروکه ائتلاف در عفرین پیروزبایی وان کساد که وان عسکر دکه نه وان دمینه دبی ساعتا واخج دسته وساب واجي بمينم دناف ده ام دبيجن تشتكي خرابه يعني خدمتها الهفدو كرنا كردا ناكي دباوريه ماده باش ترى خدمتها واند بيشي انجمنه وبيغمان اموان تفكر سياسي كردي بينن د خدمتها تفكر سياسي كردي ده خدمتها ديالوجا كردي گشتي ده گو ايرو بري صباح خو بدن علي تمام ما مستعانة من بين بارتي ما كردي ريبري كردان وحق ماوي كردا دخازن لسوريا بيك بينن أما وقت قوتي وتعاني زمان أم نديجي ديالوكا بارتين ما كردي تفقرا كردي بأوبوزيسيونا سوريا لأن نسر حسابي حق ماوي كردا يعني مخابن أم قال لكي أم شرب لكن هنا كسنج أنجمانة اجتماعي دبيجن تشتيل عفرينة تشيد بينا انتهاكاتنا انه قالك تجاوزات فردينا نا بيجن افدا كركرة دبيجن او دولتك جيراني منا يعني ونيفي عفرينة فالبو كستيدا نما حمو قندد سرسي نوري نقابا عفرينة ونقابا امببين باكو حمو فالانة نايشتن كس درباسي في قندنابي هنك تركمان اني جبوسي نوركي تركمان شخور تشيكن مخابن يكي تركمان العفرينة تنبو او قندد سرسي نوري حمو خستن تركمان انا تجمانج انجماني دي برسي انجمان دي بيجي افتش نينا ما چاوت ريبريا كردادكي وت كيلك ملتي خو ناسك انت بيشقريا ملتي خو ناكي حتى انتهاكات دبيجن او تجاوزات فردية تشتل عفرينة دبن از قانم ام قانن بيجن جنوسايد اي حرب ابادة تغير ديموغرافي تشيدبي العفرينة يعني ما فهمنا كري معادلة شوا نابيجن أشكره إنه انتهاكات العفرينة تشيدبن ما نقدر تربري عفرينة ملتي كردك تبيج انتهاكات العفرينة تشيدبن سريك عيني لجريسبي كلام كما مستا نرينات السيرفي بوتني ايوان يعني از براسي از حسناكم ببم پشتگیر یا آلیکار یا نظام کسیره لی خوشه دباوریم آمده دیالو یعنی ام بخوا بیرو چونین خوا ام دکارن بیجن ام دکود جی گیمن ام دکود سرکفتینن و من آنی زمان من دیار کرد یکم تشت یکم یکم برادر ما
انجمنا کوردی ji bercewendiya wan e berî a her kesî xwe bidin alî. Duam ez hez dikim tiştekî giring bêjim. Em ne dijî Türkan wek Türk, em ne dijî Ereban wek Ereb, ne dijî Farisan wek Faris. Rejîmên wan rejîmî xerabin, dîktatorin, rejîmin dijî pirsa Kurdînin û felsefa çandina dijî milletê Kurd di cem xwe çînin. Yani mixabin na îro li Tirkiye giştî tu çapê wan û rastê wan û tu ji dîndarê wan û ji oldarê wan û tu ji pireka pirsê gelekê wê derkevin got dibêjin pirsa Kurdî durist e rast e û gerek mafê Kurda bigê wan piraniyê wan wê bêjin ev millet yani ev kes gerek dixwazin tarûmarkirina Tirkiye em dixwazin divênî tu nebin di meydanê de. Yani bi hezara suretê Qur'anê wek çawa Saddam Hüseyin suretê Qur'anê li Helepça lêxist wan jî li şerê li dijî Kurda li Efrînê û li girê spî û li Serêkaniyê bi suretên Qur'anê dest pê kirin li camiya û mizgefta dua kirin ji wan re wek te got belkî dirin cenga wek ew navlêtkin cenga cihuwa Yahudiya qirkirinê ji ber wêna yani em divê de em ne dijî Türk bin dîsa ne dijî Faris bin ne dijî Ereb bin rejîmê wan rejîmin xerabin rejîmin wan dijî pirsa Kurdî xelkê perwerde dikin dijî milletê Kurd dijî Kurdistan lê di dawî de her wer dîsa em ê cîranê hev bin yani Kurdistanek serbixwe û azad jî çêbibe em ê dîsa cîranê Tirka û Ereba û Farisa bin lê bi rastî em divê nas bikin du rejîm di herêma me de henin her du rejîm dîn dijminê pirsa Kurdînin ew divê siyasetmedarê Kurd li ku dibin bera bibin bê du dilî vê nabêjin Yalmaz Xan divê bê dilî bêjin tu zanê yani Türk û Faris rejîma rejîma Tirkiye rejîma Îranê dewreka roleka pir xerab li dijî pirsa Kurd û li dijî hebûna milletê Kurd li rojhilata navîn ser û ber dilîzin li kîjan beşî dibin bera bibin ne li beşekî tenê doh bû li başûrê Kurdistanê wextanê dengdan dan îrada xelkê cemawer gotin em hez dikin bes îrade temsîl bibe dijî wê îradê derketin bi hevdûre û dîsa jî çûn Iraqê Bexda û çûn Şamê jî ji bonî her çar dewlet dîsa bi hevdûre dîn dijminê pirsa Kurdî bin lê êgo îdare dikin vê bi taybet ji dîrokê dirêj heyanî îro rejîmên Tirkiye'nin ser û ber ê hatinin rejîmên Îranê ser û ber ê hatinin ev divênî li cem millet û siyasetmedarê Kurd em nabêjin têkilî dan û sandinê mero nekêşî yani tu mecbûr e guftûgo diyalogê tu bike dîsa wek me got wê bimînin bes divênî ew fêm bikin got ev millet divê jiyanê bike wek milletên wan yani guftûgo diyaloga me ne ser tiştekî din be ser hesabê û heq û mafê milletê me bê na yani heq û mafê vî milletî heqekî rawa ye divê werê pêkanîn kî razî kî nerazî lê guftûgo diyalog dimîne tiştekî cuda بله مخابن يعني جارنا مرا دبيجي انه جرك نوصابت وك سياسة مدار ريبري كرداية دوزا كردا تراكري لي ازينر سر حسابي حقو مافي كردا ازبي مجاملات دولة ريجيما داكر كربكم ما مستوى وقتي عفريني ام بين مليون كسد عفريني دابو وإيرش هات سر عفريني ام بين إدارة ذاتي بيدي حمو أو ملت جوغندا در خستن جيش خستن عفريني ووقتي نيزيكي عفريني بو لشكري ترك أو چتن بيرا هاتنه أو چتن إسلامي بيرا هاتنه نيزيكي عفريني بون حمو أو ملت عفريني در خستن يعني كاغ اگر هاو ملت عفريني در نكتبه گنده خو والا نکربانه ماله خو نهیشتانا اب انتهاکات
او وصل شي بابا زيادة تربا ولي ايو كيم تربا تو زانێ نا کورد بێ دا ئێ دارا دخۆی ئێ دژمێرێ نەوەک هەردووی بێگومان یعنی نها وەک مەگوت يعني ام بيجرم سياستك شاش بو لين شاش بو حتى خلقيش نيفيري ما مستخل يعني فيري خاصة فقرن مالا ام تشوا مالا فالا بهيلن كسندن ورن مالا ما ذكر كرببن تمام اجاجير قوتن فنقرن وايه فقري خاينه يعني اف قوتن جي كرن ايج عفرينه درنا كيف خاينه او ايه فقري عفرينه جي جارب دين ديسا او خاينه ما اف سياسه مراي تشوفين بكي شاشه نشاشه لصالحي كرداي لصالحي كردابو كرم كمان مصطفى بله او د اما وقت پارتیا یکیتیا دموکرات دوی دمه د دوی وخته د عین دوی وخته د کومیتا سیاسی ا پارتیا ما دا خویانیک دا بلاف کرن او ته د خاص برنګر رسمي گو خلق او جماور جګونده خو نه درکوي او ایگو درکوي جی وګره ګوندو جی واره خو چونکی ما کم زده اف دزانی بو گومروف درکوي تو نزانه ته وګره یا تو نه وګره و داګرکر و ایرو بارکن یا صبح بارکن و کی به شوناتا جبروی های وقت پارتیا یکیتیا دموکرات ما داخیانیا مجبور دیرو که تاریخی شی هيا و هر یک دکاره وګره ارشیفه هر راپورا سیاسی د دوی دمه د جهاد بلاف کرن ما گوت خلق و جماور خو هرمه ام هیویدارن گو خلق جی خو ندر کوي ای درکتی جی وګرن ګوندو جی خو تبو ام دزانن زحمتی و گلک هبن یعنی وقت ما گوت زحمتین لبرچاون ای ام دزانن ای گو دارا دخو دجمیر نو کبدوی ای گو خلق وګر جی واره خو تعدی و ظلمه و ایشه ببینم اب لبرچاوی ما بو لی وقتا توش خلقه و درخه د بیرو باوریه ما د شاشه تو خلقه جی واره وان درخه چونکی دورات چرو وگرینه زنی پیلاناتنی وگره جی معنی حاضر به نه پیلانت سالا به نه پیلانت وقت فلسطینی ها نه وقت پیلانت ببور فلسطینی درکتن جی واره خو حیان ها فقیره شیز هفته ساله وان مفته هنا كبوارنا وینا کس وینا افکارا نکاره کی سیاسیه تزو حسان دکاره به خلقه درکبن لی تو خلقه د جی واره وان د بهله او تپشګری وان بکه اوا ګرنګ بو ام بخوا وقت پارتیا یکیتیا دموکرات امپیرا بون و امپیرا نشی ایروجی چند تعده و ظلم و ایشاندن دبه و امزانه جینها یک گهداری بکه جعفرینه بلکه بیجه به احمد چتو لسوید رونشتیه و کیفاوی و جمرد بیجه الجیواره خواه بمینین لی د پراکتیکه د مداد ریج ده او کس لجی واره ده و باوی خو ولاتی خو ملتی خو بمینه و اوی بسر کبه تسرفه گوتینه ما مستم وقت مخیمات شکرین جو کرده عفرینه پانبر بونش عفرینه الدار خليل وبريز محي الدين شيخ آلي هات الناف مخيمات قوتن فنقرن دمك نيزيك دا برخدوانا عفريني دي صادس بيدكي ام قشي فقرن عفريني والله من او قوتنا عبالي ما شيخ من قهدار نكري لأزواك برپرسيار تيدا واندامك جاندامي لجنة سياسي آوي بارتي ما بنفيسكي درخستية يعني ام برپرسي نویسینن نویسکی ام بر پرسی وینن و من حس نکری براستی گو حوالی شیخ چونکه اف سیاست نامه یا نه پارتیا یکیتیا خطی نویسکی ما مستنه سیاست پارتی آبیجش بوچه چو مخیمات او الدار خلیل جزیره ها چون مخیمات شهبا گوتن و نگرن برگو بر خدان عفرین نیزیک دست پی بکه و امی گدی صافه گرن من اشترى قوت خاتون من اشترى قوت اما ما حس ناكريه لهجر قوت بيجي او نا سياستا ما يعني سياستا ما بنفيسكيها يا سياستا بارتيا يكيتيا ديمقراط بنفيسكيها يا درابورا ويني سياسي داخيانيا ويدا مجماور وخلق خاص روكي بري روكي وغير لي تشتي ام بيزانن بوي حكميه حوالي من شيخ لوربو لورا بيغومان خلق جاي و مخيمي
يعني خواست وەک هەستێکی بدێوان پشتگیریکێ بدێوان نوڤا ئەم ژی ناڤدەنن ئەم ژی وەکوە بتەعب و زرارن يعني ڕەنگێ پشتگیریە خەلک و جەماوەر چوو نەش بۆش خەلکێر بێ نەڤەگەرن کی ڤەگەرێ مەش هەڤالێ خوارد و گوت ڤەگەرن هەڤالێ مە بەشێک جوان ڤەگەریان ژی يعني تەبوو زرار دیتن تعدە دیتن ئێژ دیتن مەش خەلکێرە گوت di semînara dimeş pêşî de digot her yekî bi hez imkanê wînî vegerê hebe îro berî sibe vegerê cîwarê xwe û gundê xwe û kolanê xwe a rast û dirist e ne mehacirî çimkî tu nizanî kengî wê vegere dîsa dibêjim tu nizanî rast Tamam mamosta em ê herin mijarek din mijarê partiyê dime Kurdî tu dibînî her demekî partî mezin dibe çûçik dibe kesin derdikevin xwe ji vê partî dikişînin derin partîkî xwe nû çê dikin sedem çi ye ev her demekê em dibînin va hinek kişînin hinek çûn partîkî xwe çêkirin ev bercewan din wan hene li salihê rejîma li salihê dewleta lê ev ji ber xwe ûsa dixwazin يعني تفقرها كردي بلا بكن وحمول عرديخينه شو سدم هي ديسا حز دكم ام تبد يعني فقطاندنا هذا مرو كاري زو فقطاندنا بكي لين هفدو باناندن والهفدو كرر مرو زو نكاري بكي دينا اي من از بخوا وقت اندامك دوی بارتيه ده و سركردايت ياوي ده اجسادي بينجي ويك تمام باشە پێنج و یەک ئەم چل و نەه بەرانەوە کەوتوبن یعنی چ لازم یا گروپونێ هەیە پرسێک دڤردەیە di dinyayê tevî de piranî û nepiraniî heye yani piraniya denga yan piraniya rastiyê te dît li filan cî temam dibe besa pêncî û yek pêncî û du pêncî û sê şêst îca cara got bibe heftê û heştê ji xwe yani mala xwedê ava wek musulman dibêjin يعني نا پرانین ما ای ام جهدو جید وقتن پیشتی دمکه وقت پارتیا کف دبیجن یا نزیکی وی پارتیا دبیجن چاوی من قربان حیران تو چماش پارتیا خود وقت یا yani پرسکی بچوچکه تو چماش پارتیا خود وقت یا تو نکاری به تشتکی نه بینه تدخل میدانه بگومان تو چند بچوک ببه تو القاسیشی چند خواستکی تا زلال بنت نکاری پیک بینه الماس خان تو نکاری پیک بینه تو چند دلیت ده خواستک که هبه نه امکانیت تنی دراوی پره تونه بن لی دلیت حزد که تو آلیکاری وان فقیر و بیمجالین ای لهندره عفرینه بکه بس امکانیت تونه او دل تنه کف تیر ناکه دوید بیریکات دجی هبه و تبکه یا دل تشته که دو سیاست دجی دلی من دخوازه ایرو ام لبشه کردستان سوریه ام خودی کیان بانا و فدرالیزم با لسوریه بس ده میدان ده نوهای جبروه قناغا ایرو پارتین مزن تخواسته نجهب دو قطانده نجهب دو کتنه تخوازه پارتین جماور هبن بوانه پارتین دزگه نوان هبن پارتین به امکان هبن ده برات پارتیا خودت بمین گوت صدی 51 و 52 و زیده تر تپیره دو سیاست آویره اریکری به بسه تو چما ته هر پارتیا که دی چه که پیشتی 500 ساله دی یا 2 ساله دی حواله تا دی سشته وقتن چمکی تو گاوه که شاش داویجه دو کوکه ده گاوه شاشه وجبروه او گاوه شاش و بردوان ببه هر شاش لوان ولاتا پر دربا دو دزگهن راگهاندنه دیجی ناکوکین خواه ای هندره پارتیا که دبیجن دبیجن هم نوا کبدود فلان خاله و فلان خاله دبیجن لی زیده 5 صدی ام بیرو چونن ای پارتیا خوارنه ام پیره دمینن اف وقتاندن yani یک جارا از دبیجن بوی و گولا بقا و بهاره وقتانی بهاره گول مول هبون قی ام تبدل گنداد مدیتیه باق درکاتن هر یکی تنزانی بو کیجان باق دستره نها مخابن پشتی 2011 میدانا ما سوری گشتی نه آمتنه بوی گولا بقا
يعني هر دوستێک هەر 10 ئینسان دکارێ بێن پارتی ئەزێ پارتیەکە چێکم و ئەزێژی دنیایژی خراب بکەم و ئاڤە ناکەم ئەو شاشە یعنی دوێ مرۆڤێنا ناس بکەن هەڵ vان وڵاتە ez dîsa jî dibêjim ev giringin ev ê em li van welata tiştê li van welata dibe em bikin nimûnak ji bo sibe pêşerojê li welatên xwe jî em dikaribin pêk bînin tişna wan yani meselen li vir partîn hene biçûkin li van welatan biçûkin camêra ew dibêjin ême em di belediyê dişxwar dişxulin hew em ê ne ê perlemanin em nikarin têkem perleman em dikarin hosta bin xizmetê de filan karî di filan karî ême niha tişkîjan partiye bipirse wê bêz partiya sereke me kes tune bêjê bê ez imkanê min ev e yani niha min pêşiya gotina xwe digot imkanên me ne ê partînê mezinin ê Kurdistanê em wekekîtiya demokrat imkanê me li gor me ye li gor Kurdê menî Rojavayê Kurdistanê imkanê me zêdî wê napê tune لمقابل ما مستعيمة كردمة سوريا روجافا ام بارچه توري بچوچكنه جي 4 آلي كردستاني و بارتين للبامة جي حمودة برام بيترن يعني ام كان بيجي مثل امريكا شخص دولتك مظنة دي بارتي دي برلماني دا هنا جمهوري وديمقراطي لبريطانيا او جي محافظي وعمال بلكي الألمانيا شش حفت حزب هبن بارتي هبن أو كاردكن لي ما شاء الله إيما 4 مليون وتشتكنه 6 بارتي ما هي حتى هاجي أو بارتي نقهانه هف نقهانه برياركي ونقهانه يكبونك يجبو حقو ماضي كردافا بيك بينا لي براستي يعني تتخوزي أما جواكا ما جواكك نخوش يا سياسة مداري ما هنكي نخوش يعني جي اف بارچبونه چید بن يعني حتى نها جي 1905 وحفتادا يكم بارتي هذا مزرادن وحتى ام بين 1021 ام بون سد وتشتك طبعا تشتيدين جي هنا جواكي سيفيل جي هنا دزگي خورطا جي هنا حمو هنا يعني جبوتش امي هاقص بارتي چيكن ما ارمانجا ما قشايك ارمانجا ما حق ماوي كردا دي سوري دا بيك بينن أفا ما مستا إيوه كبارتي نريناوا حق ماوي كردا دا يعني وين تشدو خازن الفدرالية دو خازن تدي بشك جي بارتي ما فدرالية دو خازن لإدارة محلية لإدارة ذاتية أمبيجن إدارة لمركزية اندو خازن وإني تشاوا في تشتيجي بيك بينا تتكليوا بأوبوزيسيون سوريا هل وطرح كري أفتشتيهم بخاصن بله أو يعني جيبوني أخفتنا جنابتا بيشي أم سياسة مداري ماجي جواكا من يعني جواكك نجواكا أمريكية نجواكا أوروبية ألمانية سويدية اف رونشتنك سياسي الجمان چه يعني گشتنن بن گوتنان اجتماع چیه پرورداوان جدایش آما گلک تشتیوان جدانش ایمش برویاوی قناغك دوی از هیویم اوی گول اوروپا ام دجین ام عمرکی پشتی ام دبورینن لور ام تیکرن وی جواکه ده جبونی ام دکاربن رولا كيم زيدا آفي جواكي ببن ولاتو وناف خلقو جماورين خوش قالا قرنقل لي باشك جماجي آفي لفر ام بقودي خل لأوروبانا بقود لي بكولتور وتكلي ودانو الصندني خوا ورابون ورنشتني خوا وبيرواريا خواني سياسي ام ديسا الولاتي خوانا ام بقامشتي وعفريني وكوبانينا چونکی ام نکهتن جواکه باوریا من یعنی جواکا ور تشت نیوی جر دوین گوت چاوات دکویده او جی نجیه وینای لی از هیویدارم ام حمد دکاربن به رندین وان جواکا باشین وان ام ببن
جبوني بيشروجي جبو خلق ملتين خوا او لاليك لاليه دي جبوني برسا جنابتا آگو ون ام چت خوازن وک کرد مد کنگره هفتاده به گمان عمرک سر درباس بویش یعنی 6-7 سال درباس بویه و ممکنه ایرو کنگر به لیوگره که چه بکه لید کنگره هفتاده ما گوتیه ام اداره ذاتیش هرمن کردی را دخوازن اداره ذاتیش هرمن کردی را و لسر بنگها یکبونا سیاسی هرسی هرمان یعنی چاوا هرمن منی کردی هرمنی کردینن جزیر کوبانی عفرینه دوینی دستورا وی ولاتی به تثبیت کردن اف هرمنی کردینن بشکیش کردستانینن اف دوان د پرانیا وان کردن دوام تشت اف اما مولود ددیت یکیتیک جغرافیش هرمن منی کردی هر سیاره نینن اره دخل کارتا کردستان بده هفدو دگه هفدو د آلیه باکر و انا و تف کردستان ده بشک بگومان لید بشه منی سوریه تنه ده بشه بوی بحرا سوریه جغرافیا سوریه بوی کتی نافده دناف بری هن هرما ده بتایبت کوبانه و عفرینه جدابونه کبو بیریکن عربات ورده هبون جبونی وینا ما حز مد گوت یک بونه سیاسی جوان هرمن منی کردی ره یعنی چنابه تکانه رژیم بعث یعنی رژیم که دن سببه تکانه به هرمه که جوان را بیشه کانی از بوار تکلیه بکم و از ببراین ونی در تکلیه ناکم یک ریزیا سیاسی دوینی جوان هرسی هرمه ره زائدن پلوس گو دکاره به اراده کرده لوان هرمن کردی گو کرد اراده خود تمثیل بکن به هلبجارتنین به دنگدانین و به دستور و به زمان و به هر تشتکیدن و او محتاجی گفتگو دیالوگه به جبو دانو استندنین ما او یعنی نرا چیتا که ایما ام ده انجمنه ده دما ام ده انجمنه گو ام فدرالیت خوازن ام جی بشک جیب لی وقت پارتی یکیتی دموکرات بریارا کنگره منی هفت او بو اداره ذاتیش هرمن منی کردی را بیر یک ریزیا سیاسی یعنی هرسی هرما اراده سیاسیش هرسی هرما را به هفدوره نه جدا یعنی جدابونا جغرافی نای وی کرنه گو جدابونا سیاسی چه بده یعنی سبب بر گروپ کردی چندش پارلمان را لازم بن جه سوریه را و او کرد باشقه بکن جه هرسی هرما را چند سبب ببن وزیر و کرد گرک بنا بکن وزیر خو وقت جوان نه بحرا فلان هرمه او و بحرا وی لی تی افنا یعنی گرینگیا گفتگو دیالوگا کی دریش هي کرد خوب هفدوره و کرد و رژیم یعنی سبا و دسبا پشتی 2 سال پشتی 3 سالی دی جبو دیالوگا به اپوزیسیون سوریه را الماس خاد تن چنابه ام طیرکه کی دو باسکانن ام کردستانینن ام سورینن دوینی اف جماره به زلال کرن قدر ما کردا ام هاتنن باشقه کرن دناف کردستان دناف 4 دولت ده هاتی جدا کرن هر آلیک جه درد و کل نیوینی تایبت پیچه بونن و ای گشتی به هفدور جی چه بونن یعنی ای گشتی به هفدوره ظلم و تعدا آل ملت کرد به لعردا کردستان بیل همه جیاته کرن بلکه نها ایرو کردستان فدرال بلکه کمتر جعالیین دن بلکه لهن هرمن ما ایرو الجزیره کمتر جین دن لی تعدا لحمیه هر جیه که جی شرط و مرج نیوینی تایبت پیچه بونن دوام هر بشک به رژیمه که جداج رژیمه دن تکلی دانستان دنیده که گفتگوه سبا چی بکه اپوزیسیون جی باشقنه اپوزیسیون هر بشکی نوک ایدنن به نسبت جمعه ام به تکلی دانستان دنن به پرانین اپوزیسیون سوریه را و گرینگ جی ام دکاره بن
في نامي بگينن وان گرنگياوي گلك لازمه بلكي جانا هنك برادرن دبيجن ياودي امي چبكن جوان عربا كيكي من ام دجيا ام دولاتك دجين او ولاتا برانيوي وعرب وتشريكي فان بي صبد اداره ده صبد برياره ده يعني تماشا بك بدل سياسة ناقده يعني نا ايرو كردستان باشور نزیکی 26 ساله چه بوی گوش بن ستما صدام درکتیه و گفتگو دیالوگ بغداد بکن پارلمانترین کردال بغدانن وزیرین کردال بغدانن و گفتگو دیالوگ بغداد دکن و فدرالیزم دولتک فدرالیزم هینا جی گفتگو دیالوگ دکه یعنی ام چاوا ام ایجا کردین ای روجاوای کردستانه یان کردستان سوریه ام بیشن افجمار نلازمن باشه توی دمت حق ما في نقداندي ما مستعمل تشتكي يعني تبكر بك تبكر بخوازي او نال هبدوناك يعني او تنه حسكرنا هنك برادرن ايغو ناب خرابن بلكي دليوان وهات خوازي او ناجي نت كارك سياسيه نمرود بيجي اوجي يعني امد وانا خاين وخراب درخم نخير لأن كارك سياسي سياسة مدار جرك ويقوتني نبش يعني أم محتاجي هذا الصبا أوبوزيسيون سوريا بكرد وعربي خو سوريا خو وكم نتوين خني لسوريا والسر طاولاك مجبور الهبدورون وقفتوجو ديالوكي بكن بيشاروجا سوريا بكن أف ريجيم ساقط بحمم معنى قوتني ريجيمك دس بخوينا ريجيمك سوريا صدما يكي راس بشك جو اوبوزيسيون ودولتين دردور سوريا گیاندن في وضعيته بس دما يكي اف ريجيما باس دبر برسيارو جو سوريا گياندي في گولا خوينه دورا هنا كديتن ايغو شورش دزين شخلكو جماوري و اي خواستن گول سر پشتا شورش رونن او تجارت پی بکن ليه دفين اف ريجيم تابوه نا مجرد تفكير سياسي كردي هجر الهفدو با وبامكان با بفي ريجيم يجي تكليه بك گفتگو بك يعني برادر ماني تجربه ماني كردي بيدولمنده كردستان باشور د كلكلا كشتنه ديسا جو گفتگو ديالوج بصدام حسين تكرن گفتگو ديالوج تشنج هفدو دور بيشي نايوه معنى گو تنكاري بك وبد دورا بيش بديالوكا ما بسرنك يعني تو خدي ماف بي غيرك تو ناترسي جوي مافي جوي حقي جوي خواستك تو ناترسي كي هم بري تبت بيجي اوي ترسوك وچوغي برجفن نكاري گفتگو ديالوكي بكي راست ما مستعباوي كسن سكن باورياوي كسي اگر خو كري برياري كردا ودوزا كردا هلداي سر مليخو گرک باوریاوی به حق و ماوی کرداوری ما مستعان زی برسک دینجی بکم دوی واریدا انا پارتی ديمقراطي سوري بارتي وقلت ام اداره ذاتي دخوازن انجمان دبي انجمان اجتماع كردي دبي جي ام فدرالي دخوازن اداره ذاتيه آلی پیده دبيجن ام اخوة الشعوب دخوازن يعني كحقوق ثقافيه افتشت چاوا افنرين وني بكن يك وبي ديالوكي تشيكن وبي حقو بافي كردا بيك بينا يعني حر بارتي كي حر تفكرك نرينك خد جداي ونجيشتني هاف وديالوج تشيكري هر نرينا كردا بيكبي وقتي هني درباسي اوبوزيسيون بين درباسي انا ريجيمك نون د تشيب بي لسوري نرينه خوني تشابك نيك جبروي جناب ترغوت وهروها يعني حسكر دنگه ما بكي تماشوان و گهدارين بريز ايوا من او ذكري من قوت كرد ايرو بري سبا گرينگي اوان الهفدو كرني هيا بيك بنيك ريزي او هنك جانات بيك ريزي مالا كرد يك ريزي چنابه يعني صادي صاد چلو هم بن كوبيا و چاري كام هفدو حم بحلينن و ديك بارتي دركبن ام د خطي قالند بگين هف خطي قالند اذا خوازا في ملتي ام تيد بگين هف
و تید کاربن د پیشاروجه د رژیم دبه به اپوزیسیون دبه به دولت انجدر دبه به دولت سرهز دبه به دولت پچوک دبه به کربه گو کاربه وفتکی کردی هبه کاربه ولو تانا و هدی بگینه بر دسته خلکه او خودی پشت به لپشتاوی جی تفگراوینی سیاسی و سیویل هر دو جی هبه وینا اف ایجا گرینگیه ده گو هر دو تفگرا سیاسی تفگرا سیویل هر دو دکاربن گفتگو دیالوگ که بکن لسر خواستکا وی ملتی ام دبیجن ملته لسر عرضا دیو بابه خویا خواستکا قانونی خواستکن نابنتوی دو سبک دکاربه پیر گفتگو دیالوگ که بکن چنن دکاربن بگن هفدو وقتانی گیان هفدو و چاقه حسانن لیجا کا کی کن کی درج چاواوی بمشد باوریا مده او دبی قوناغا دوا يعني يك ريزي او قوتنا يك ريز ويك وك هفدو حم صفك به وحم وك هفدو بمشي يعني نابي زور زحمته ويشغي برا هفدو بحل كرن ليدهم بري ويده خطي خيز وقالند ايغو تفقرا سياسي بلكي حسانة بتيد بجيهاف ام تفدد بيجن كرد لسر عرضا ديو بافي خوش يعني تكن لبشي كردستان سوريا نمهاجرن يعني بتيماني برانيم برسكايا هذي ماش كنترول انه بيت برسي بيشكي مظن بك لانه جمع بخويا ناكن هم برتشتو دبيجي سكان بيشكي مظن بك تمام سباس سيدة الماس ارجو نقل السؤال مشكورة ولكن ايضا الجدير بالذكر انه الاحزاب السياسية ايضا لدينا لم تكن بقدر الاحزاب لدى الدول الكبيرة مثل امريكا وغيرها اقصد بالاهداف وهنا السؤال المركزي هل وظيفة الأحزاب أن تقود الشعوب أم وظيفة الشعوب هي أن تقود الأحزاب؟ طبعا البديهي إنه الأحزاب إذا الخلل بكل بساطة أين يكمن؟ إنه عود بيجي بارتي ملت ريبريا ملت بكن لجرك ملت ريباريا في بارتي بكي يعني وقت محاسبة في ملتي بكي الدنيا ده حياني إيرو سيستما هاتي ناس كرين الدنيا سرو بر دولتين أفي ديمقراط أفي قلق ديمقراط جماعة ديمقراط تر جوالاتين ما و إيرو شلاتا نافيجي تفدي ديمقراط تر يعني حياني نها هالبجارتنا ديمقراطية بارتيا بورد تر جبو بريفابريا دولتان چه نکری يعني جب حياني إيرو تج سويسرا دست بكت حياني السويد اسكندنافيا رأف دولتي قلق ديمقراط تببت حياني تورا تهري ديمقراطية أمريكية أفاد أمريكا دستو 5 سال حياة بريطاني وهر وكيدن لفي دولتين هاني باوريا إيرو حياني إيرو ريفابريا آد حياني دولتان إدارة بارتي دكن أو بارتيين دكفن دنگدانه تفو قالك جماورجي دما قناغا داويد ناري دنگدانه نادجي لبت أو بارتي برانية تينيج ناف خلقو جماوري خوا ريبرتيا ملت ولاتي خوا دكد وقناغا آغو جير هاتي كرن هاتي لغور دستوري هاتي تثبيت كرن اف لبياكي تجاري ملت جبر خوا نقارانه يعني قاران چنابه بي غافان يعني بقاراني چنابه ولو هما تسري ملت بيجي بتو آزاد و تشاوب كي بيجيكو مادام هنا ريخستن نكارن خوشك ساسكار بكن ملت بخوب خوي چاوبه و گوله خوينه چه ببن لداويده جبريا چنابه يعني الهفدوناكه ترسي هفدود مشه ليه کا كيماني هنن بله كيماني هي چاو الفان ولاتا جي كيماني هنن الفان ولاتا هل بجارتن چه بي جانا صدي 45 دري هل بجارتنا اي دينار د داوود جي كي دركت جيد بيجي او دركت بهل بجارتنه ساعتا وان خوش و جا جوان خوستكات كن دبيت فيت اف بيت اف بيت اف بي او دنگي خوشي ندايه و بارتيا دركتي خوستكي خودكي مرو خوستكي خو بكش بارتيان خو آره ما مستبر سكدن هذاتي جي تماشواني ما تفكر إبراهيم دبيجي
أحزاب الكردية بس يتركوا سياسة المصالح الشخصية وسياسة البعثوية والقمعية والعبودية للقائد يلي تربوا عليها في زمن البعث، وقتها يمكن يكون في بصيص أمل يعني للكل، لأنه ما حدا قدم على الأرض الواقع غير الكلام والقتال على المناصب. ev nepirse bîr û çûneke ev ez bîr û çûna wî nikarim ji serî derxim ev bîr û çûnin yani bîr û çûnek wî ye nepirse ما مستعانة di bîr û çûna xwe dijî heriyek azad e بيرو تشوناوي ده أنا تدبينه إنه va كسين لسر كرسي روشتنه د بارتي تفجرة كردي ده يعني بالي في 10 صالة بصالة نفس أو كسنانة يعني معقول إنه كز جملتي كرد تنبي جيوان داغري إنه أو تني خديتنا قال لك جهاتنا أو كسين دن نكارن في بارتي بريفا بيبنا يعني مخابن أفجي هيا يعني كام أز نمونة كي بدي أنت إنه عبد الحميد حاج درويش دسبيكا أو بارتي أفاكر حتى رحمتي بوتم أو سر كرسي بو شل صالي يعني أوجو قال لك هنجي قال لك نبس أو تاني يعني مشكلة خلالك دي تفقرا ما كردي دا جي هاي يعني بهالبجرتان هالبجرتين تبيد حسي إنه أواوي تني فايداوي تني إلا فاطمة كردي دا كا أو بيجي تمام çavê min ez tiştekî ji xwişka xwe bêjim yani helbijartin di nav partiya diçe berpirsê partîyekê neyê millete yani na em ji bo nexin nav hevdû mesela Partiya Yekîtiya Demokrat wextanî heyetên xwe helbijartinê duan de diket kongrê xwe de dike em ne em ê di derkevê dibe komîtên birêvebir ê got partiya xwar birêve dibe ne a milletê Kurd û Kurdistanê ye yani cidabûnek diver de heye em ne yani ew îrada hevalên wê partiyê tê divênî hurmet bibe çawa yani biraderek ne duê partiyê de bê ji mir bêjê bê divênî sekreterê xwe te biguherînî çima zê biguherînî muxta îrada hevalên min heye di kongra de ew di derkevê û tu ne di kongr de ye tu ne duê partiyê de ye îrada hevalê wan tu çima hurmetê nekê yani çima wê mecbûr bibe hevalê wê partiyê hurmeta îrada te tenê bikin ev tiştekî tersî hev em dimeşin niha wek niha cenabê te got nemêr berêz mamoste Hemîd Hej Derwiş ji tesîsê ve endam yek ji muessînê vê partiyên ê me bûn em jî jê em heme yek ji wan bû mala wan ave destê hemû sal ê her yekî ji wan got hat bîra wan û partiyekê ji bonî milletê Kurd ave bikin got giringiya wê a netewî heye baş e hevalê wî wextanî baweriyê pê tînin ez ji dervî partiya wî çi îşê min jê ne gotî camêr ez rêbertiya Kurd û Kurdistanê dikim dibe ez rêberê milletê xwe me bibir ê partiya xwe me ez berpirsê partiya xwe me û partiya min deng dayê me tu ji dervî partiya wî çi îşê te jê ye tu çima tu dixwazê biryara xwe yan ez biryara xwe ez li ser partiya filan partiya X partiya ez ferz bikim li hevdû nake ew jî ne demokratiyet e yani demokratiyet ew e got ewa di nav partiya wî de dengdan tê kirin di kongra de dengdan tê kirin em zanin bi rengekî veşartî tê dikirin kî derket ew partî gerek hurmetê bide wan hevalê xwe yani ew partî bide lê ew endamê derketî ji bonî ji me hemar diyar bê çavê min ew nikare bê ez bûmin rêberê Kurda nikare bêje karê bêje bê ez bûmin rêbertiya partiya xwe dikim a beşekî ji milletê Kurd dikim beşekî û ji ber wê jî em dibêjin îro gona guftûgo diyalogek bibe Kurd heme yan piraniyê partiyên Kurdî nebhevdûra bin tek tek grup bin nikarin bêjin bê em îrada Kurda di diyalogê de bi rejîmê re opozisyonê re bi kê re em temsîl dikin nexêr nikarin karin bê em îrada partiya xwe temsîl dikin
کارن به ام اراده پارتیا خو جماوره در دورا پارتیا خو تمثیل دکن لی نکارن بیشن به ام جبر وینا هنک جارنا چاوی من هنک خوشاش دکن چرا خوشاش دکن ولا فلان کس چما حیانی مرنه برپرسیاره که من قربان حیران چاوی تما چیتکم او جد پارتیا خود درکوی جدابونه که بکن نکتی هل بجارتنا آگشتی نگوتی از برپرسی گشتیمه وقتانی پارتیا او پروبلم پارتیا ویه یعنی هوال و اندام وی پارتیه نه ای دنن جبر وی چاره سرکرنا وی شی گریدای بهندره وی وقتانی هم دست دریجی وان دبن هم دبیش هفدو فقط نیجا یا الله وچما اون فلان سكرتيري نافقة والقصة صال كيكي من وان برانيا دنقا دايدي يعني چا اقرب سري ما هكتية الا قوتشتك وقت كرد بي عرب بي غايتك بدوده يعني قصدك بدوده هبه تشتك بدوده هبه وقتا إرادة هوالي ويد بيشيد بي أذى خلاص او برپرسي خوانن از فيد بينم من وكر دفان ولاتا دجي زولود بينم ها يعني هنا كانت دفان ولاتا ده لبوی آلمانیا ترونشتی 16-17 سالا برپرسی پارتیا که ما سرکوزی ما دیروکا آلمان ده و برنگه کی دموکرات نه برنگه کی نه دموکرات چما یعنی قزنج پارتیا یتید هی ویدهلن قزنج نما و بدی عالی یعنی پروبلم وی پارتیانن از حس دکم وینا بکم چونکی نه اراده جماور و چاقه تمثیل دبی اراده پارتیا خویا بله پرسک هبو از خوازم جو کنترل از کارب ایجار گدن دوباره بکه پرسه شیر گو برکات خواست جمع مستوی پرسه بکه تاز اجبون پرسه وی عینی وک نفسان دی ام بخوینه باوی سیپا تمام سپاس باوی سیپا أو دبيجي شيرجو بركات دبيجي ما وضع الكرد إلى أين تتجه في ظل تشتت وعدم قراءة المرحلة بجدية رغم خطورتها لمستقبلنا في روجافا. سپاس پرسکی گلکی گرنگ براسی پرسکی یعنی مروف گرک تب دخوا پی مشغول بکه یعنی نه پارتیک تنجی باوریا پارتیا مجی هگر بوی وضعیت مرو بمشه اما عفرین اندجی لسرکم چونکی دجمن ما جمع به امکانی تره جمع بخورتره جمع خودی تکلیه ناب دولتی بیتره يعني قالك تشتوينا دفيني مروف دجمني خود بتشوك نكه دجمني ملاتي كرد لكدبن لكي جان بشيد بي براببه جمع خورترن جبروي هاوي حياني ام دكاربن بيشاروجك يعني شرط مرجع روجاواي كردستاني يانغو كردستان سوريا ايرو تيده كفيده تفو زحمتين و لقناغك نازك قالك هگر تفگرا سیاسی کرد و جواکاوینی سیویل به هفدور دکاره به یعنی فیداکش پیشاروشه بکه گو یعنی قناغک بلکی ولو نه خونه وگرینه وقفه قناغا نها گو تفگرا سیاسی کردی و ملت کرده ده دکاره فیده بکه جبو پیشاروشا ملت کرد جبروینا دویم تفگرا وینه سیاسی سیویل هفدو قبول بکن وکهنن و تکهن دیالوگا که جدی جبونی کاربن پیشاروجه بنویسینن پیشاروجا وی ملتی نه اخوا پیشاروجا وی ملتی یا نه یعنی هر پارتی اک نکاره پیشاروجه رسم بکه کاره بشکی چکه یعنی لوحه تابلو تمام دبه وقتانی پرانیا دیسا اج بیجم ممکنه تف مرونه کاره بیل هدو بکه پرانیا تفگرا سیاسی تفگرا کردی هر دو باسکی خوست از وینا گلک دربا تاکید دکم چونکی باوریا ما وک پارتیا یکیتیا دموکرات هیا بجواکا سویل و بیروار و زانه کردال آلی کی اول آلیه دن تفگرا وینی سیاسی
دكاربه الهفدورونه گفتگو دیالوگه که بکه جبونی پیشروجه کاربه اف پیشروجه نه یعنی پیشروجه بخوینه و دما ایرو تیده تابلوها خوچه توشتاکی گرنگ جمره بلکی روجاوای کردستان پشتی گو اف جدست ما هره بلکی 5 ساله دیجی نه دست ما. بله راست ما مستم نظام برسك اوي هبو كاك لازقين سيمو كاك بابي السيبان هاجر تقارد دوباره بك مش ما مسترى بخوينه تمام حتى بدقاري لازقين سيمو لازقين سيمو دبيجي أرجو استغلال حضور السيد أحمد شتو للحديث عن الوضع السياسي وليس أمراض الحركة الكردية. يمكنكم تخصيص حلقة خاصة بهذا الموضوع. فمن نخص أزبرسي فيتا ماشافاني بدم كرم كما مستتد بيتش برسي في بدم ولا بلكي وك ريفابري آوية نعم بلكي درنگ هاتبه بلكي ما مستلزقين درنگ هاتبه مقوت ووي تشغا وجمن برسي وقوت ما خاله يعني خالين مناقشة بكن شي مقوت ايمن از سينور وناكم وش تماشاوان ارشي ناكم سينور لي ونه برسفيجي وك بيرو چونه بارتيا ما ببينن نا يعني بلكي بدليه هنكابه بدليه هنكابه تش سياسي بيش غيني سياسي بس براسي شرط ومرجين سياسي تيدا يعني شرط ومرجني بر نازكن دوي كرد دكاربن و گفتگو ديالوگ بكن براسي ساعتا ويجي خوش او خير الدين مسلود بيجي تهجم المشاهدين واتهامهم لأحزاب وحركاتنا بالخيانة تفرغ محتوى البرنامج من محور النقاش لأفن ريناوي كاسن ما كردن أمن كانن حمو كردان رينيوان بكن يكت مشكلة نينا إبراهيم حبش دبيجي هل هناك في حزب الوحدة من يستطيع أن يقود الحزب وهل يستطيع ضيفك أن يذكر 3 أسماء أم أن الحزب عاقل وممكن أن ينقسم بغياب شيخ آلي ولا هي سپاس ساعتا يخوش بس بارتيا يكيتيا ديمقراط نسي كس متيدا يعني از مجاملة جيناكم باور دكم يعني نعم بس سي كسش برا بناف بك هكر كانين نا ندرست سي كسش بكم از وانا سبد هالبجارتني ضد درخم اف نا منطقي برسيه اف هسبيل داويا عربي مروديني از ناس كسابكم يعني جد بيجم جماور وخلق وهفالين خو از دنگ سبا فان دنگي خو بدن وان كسا لي از دك ممكن ايجاج بدهن كسين جوان كساز بيرورتر زانتر د بارتيه دهبن واز وك احمد از بنا دزانم دوه كونغري مد بدنگني گلكي بلند نفش اینو درکتم حوالین کم خودم برجی و ندرکتم يعني بارتيا كيتيا ديمقراط نب بشخصات ناس كرن جبرويها ويجي بارتيا ما نب شخص كي ناس كرن اي بشخص ناس كرن بيروز بجويره يعني ام نب احمد وخلف وجمعه وشيخ وحسين وسردار وبندار تين ناس كرن بالنهجيه خوام تين ناس كرن ببارتيا كيتيا ديمقراطي خلقه قوت هگر نمر باوی شیار هره و پارتی تارب نه وهایا نه درسته يعني بارتيا يكيتيا ديمقراط خدي تجربات دو دريجي از ليبورنيش تخوازم يعني براستي انا مثلا برتشابونه بارتيا ام اخفين بيجيكي حمو بارتي هنا قش بنافل يا كيتي بنافي بن ابراهيم برفض عليكم يا كيتي بنافي فلان كسي يا كيتي فلان كسي تيار مستقبل بنافي سيامن تيار مستقبل نارين تيار مستقبل يعني وقتی مثلا ببین پارتی اون کسی جوی پارتی اون کشیان اون پارتی که خونه آوا بکن چما هوی ناوی پارتی خو کفن
نوی ناوی ودگرینه یعنی اولت مجبوره وی پارتی بناوی سکرتیر حزب بیجه یعنی نه سوجه ملته سوجه وی کسن سیاست مدارین ما اگ پارتیان نو آوادکن و ناوی پارتی کفن الپارتی خونو دکن یعنی پارتی ما چن هبو پارتی اساسی بو پارتی بهجت بو پارتی یکی دین بو سه پارتی هبو اجا هر یک الپارتی بو یک جیب ناوی سکرتیر یعنی تناوی سکرتیر تنگوتبا تناس ندکر اف آلی کیجان پارتی به يعني نه سوجي ملت ما مستا از سونجه ناکم چاوی من از سونجه ناکم سونجه ملت از نابی ملت دوید وها یان وها و پرسا پارتی بونه کر و بحثات هندره پارتیا یکیتی دو پرشمن کر برسوا من لگور ویبو ایما هم دبیجن پارتیا یکیتیا دموکرات يعني جماور چواد بيجي يعني هناك جماور خلقن بارتيا يكيتيا ديمقراط بارتيا بلكي جامير دك بارتين دي قالك كاديرات هنن لازوي جزم دكن جمن احمد شاتو والقصه صالز حزبي از دكارم فينا بدنگكي بلند بيجم بالدهاد في بارتيا دي جمن بيورتر هنن نتنج من بيورتر نها السمينارا خو بتر يان في هبديتني خلاص بكم از بوان بشيورم يعني نها ناف خلقه دو گهداري ما دكن از بوان حوالا بشيورم قالوا چه درست بو چه نه درست بو يعني ابوان حوالا از بشيورم سر بلنداي يعني او حوال او كسين ايگو شيرتكارن شیرتا درست و راست دیگه مرو معناوی دوی بشه گو مرو تید شیرت جت خوازش مرو گشتیتره جمرو زانتره و شخوا ما ببر يعني چنا بگو همه ببن قیادی فرصتك ته بلکه فلان کس به قیادی فلان کس نابه بس ناوی معنی گو وقتانی نبو قیادی معناوی نا بس اوی قیادی زانن او دريبرتيه دزاننا از في جزم دكم از وك احمد انها بشتي خلاص بكم هكذا ايش درنجي خلاص بم از الصبا لچند حوالين خود هندري بارتيا خود ونجي جي برپرسياريه نجي از الوان بگرم چنكي او بيرو چونكي درست ددن مروف روحنيك درست ددن مرو شيرتك درست ددن مرو تدورد راست گو تدورد شاش کرد تدورد درست بو و هر وكيدن او لاليكي يعني آدن ولا برادرين ما بناوي بارتياتين وقتاندن ام نا بارتين ديكتاتورن لي تشني اخلاقي ما هفدو وگريدن باوريا من از بخوا وقتانيش بارتي كي وقتم و از هم وقت توزكا وينات بيجي از نبراني بم هيئتا ريفا بروه دوی از ناوكي ديل خبكم دوی من اجي اندامك جا اندامين صلاح اشتي ويكي جي بارتي من از بوم شريكي وقتاندنه من اوه بارتي ما گوهر جخوا من ناوكي ديل خوكر حيام گيان يكي تيه ناوه ما اوجي چو و دي يكي تيه ده يعني يكبون هبو يعني ما مستسي ببر قصوري عفو بك يكبون هبو ويكيتي هبو ما يكبون قاوا يكيمة صالة نوتي دكر يكبون بله پر حوالات كونگر ده از ديسا جي دو كوميتا هفبش دبوم يكيتي برسري دو كونگر ده جمع خواستن قوان بونه پرانيا پارتي كاني امناوه پارتي الخوا وگرينن پرانيا مطلق جو كونگرا جاندامن كونگر رفض کرن گوتن پارتي خوديه هي ساعتا وان خوش نه ناو پارتيا چيت کے الماس خان نه ناو پارتيا چيت کے ناوه تا چبه وقتانی کاره تا خراب به و خراب در کبه ایجا ام بناوا سری خو پاچا مزن نکن بناوا ام ناین مزن کرن جبر وینا من از باورم پی برادرن گوش پارتی که وقتن یان خودن عالی گروپ که حس دکن شخور چیکن حس دکن گو چیتر کاره که ملت کردر چیترش پارتیا خو بکن
شخوار ناوكي دين بكن شبو چنا وي ناوي دزن او تي دزيني جا لفان ولاتا تي حكم كرن ها الفان ولاتا ديمقراط ويتشاغي دري محكمة المحكمة جزد بن اري يعني دبيجي تو لغور توزكات لغور يعني نظام الداخلي بارتياتا تشينابي تنابي بارتيا خو بكار بينه تو چويه تخداي عالي تبرانيد هيئتا ويني مركزي د نتويه هيئتا مركزي وال عالي كي ديت دري عالي كي ديت وتنابي خو بغاري كرم بكار بك جماور بتر چه بو ساعتا تخوش لجمع نوعي غورشما دماغ كابن بنابري يعني قولا بقايا مخابن بهار وقولا بقاء وافجي مخابن هنك جي بي شخوار نيچيره دكن ها نيچي يعني بارتين ماني كردي بفكرا وان جو بارتي كادن ضعيف ببه وتك هذه خدمت اوان يعني نارن ودوربونه جو ضعيف بونا تفكرا كردي هر بارتيه كي تفكرك تفديه يعني ايرو ناغو انجمن بتشش هردو بكبه زرارا مايا بارتيين دن هردو بكبن زرارا مايا دفي ام بفي باوربن تفگرا سیاسی کردی یان آوینی سیویل جهردو تارو ماربه به فیدا کسی تونه فیدا دجمن کرداته هیا مخابن هنگ پارتی وها نانرن دبیجن دی باشه امو فلان پارتی نو کردونه دی برا جهردو بکبن راست ساعتا واخوش ام چاوا بکن قیم نکارم بزوره ایشا بکن راست مخابن ما مستمع ورم بر برساخو يعني ماني زيكل داوية بروغرامي خوكر بس فرصة كهبو لسر تشتل عفرينة تشيد بين انتهاكات وتشبريك فانية قالوا كاسنج اندامي بارتية كيتيا ديمقراطي سوري لأوروبا أو انتهاكات وقاندنا دولة بربرس وقاندنا جي متحدة حمو كسين قارب ضغطك لتركيا بكن للدولة تركيا لفيتشة العفرينة كان شار سريكة في ملتي راببين أو ملتي الدرفة عفرينة وقارب فقرين وتشكر جوي واردة ام وقت يعني باشك جويت هفقرا سياسي كردي وآويني سفيل ام حفتانة برنامج يعني رابورك ما هي لسر انتهاكات وقت بعربي بيجن تشتيل در حقا ملت وعرض وتشتيل هريما عفرين سر وبرتي كرن توثيق تكرن وتي بلاف كرن وتي ورقراندن تسي چار زمان على اوروبا تي ريكرن جحمو دزگهاره جحمو دزگهن وان ولاتاره وش هيئاتين ناف دولتي رجي وبكردي وعربي جي الدركبه دقي هيئاتين كردي تجي هروها وقت توثيق يعني نا خالو خارجتي توثيق وافرابو امبر بريسياري فان تشتي قوتني تيكرن يعني بدوكومنت ووثيقه وروج وساعات وجند وهمو ما برسيف هات جوارا برسيف جوار شاندن من از شتا جنابه ترو هرواج جهدار شي بكم وتماشوان شي بكم ايرو نها يعني جبو ام نسكن الكاري خو دو سياسته ده پرتشت هنن دويني ام فينا باش زانبن جارنا تو راستيه دبيجي او تدبيجي خلق او تدبيجي دولتان لي بكار ناينن فينا في اف دولت في دقي لي بيشتي جوهرتنك تي تشيكرن د بيشاروجه د وان دوكومنتا حماد درخن ام جوه بهيفي نبن يعني وقت تفقرا سياسي يعني سيفيل دوكومنتو تيكلي ودانو صندنا بخلكير دكن وبدولات اردكن بهيفي نبن ام ده همو ديتنين خود بفان كيانات ودولتا وبارتيين ايفان ولاتاري اوروبا وجدري في اوروبا ام برسا عفرين كوبان سريكانيه ببر جريسي بي سريكانيه د بيشا برنامج مدايش عاليه ماذا بلد ب ايرو ممكن شرط مرجع جو او داك سر ماسه بتركي بقركا تركيا بقرن بلكي نبي لي يجي صدي صاد بيشاروج وبيبي
جبوني جبو او ببي دبي دوكومنت لجمان هبن يعني برادرن دبي مانا ايرو ناي بيكانين ادب اي باش ويرو جاغو بي وتدوكومنت لجم دولتين ايجو بحسد كنت بيشروجي تعديل وان بكن وباجون وكرد بي حسبي خو باجون سر ريجيمات تركيا يان غير تركيا وقتا دوكومنت دس وان دو نبن واوجي بحالبن لي وقتا غافا جو دوكومنت جي كوميتين اي مافين مروفا كوميتين سيفيل كوميتين هيئتين سياسي جو هبن وبي دوكومنت كرن ودمد قناغا جو بي و يحمل سر ماسيبن دفي مرو جفينا بشراس بي ومرو بيد دليجي تيد بشغله مرو نبي ايرو دفي قزنجاز بقرم نا ايرو تكارتك جبوني صبت قزنجي بقري ام حردو باش اي سياسي و اي سيفيل حمجي بهيفي نبن دفيدا چونكي خواستك ما خواستك ما في ما في روايه لا ما في ما فيكي روايه ام نظلمي الخلقيت كان خلق ظلمي المتكي ام وي ظلمي تاني دكن دوكومنت وبدل بلاف كده تمام. ماموستا محمد زين دبيجي نعم يصدر الحزب بشكل دوري خياي أوجي هفالي ويا ماموستا بشكل دوري أسبوعي تقارير مهمة وشاملة وهذه التقارير تترجم إلى اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية وتوزع على معظم الهيئات الدولية المعنية بالأزمة السورية أم سباسيا حركسيكي آلي ملتي خودك برسك همبر چتو هبو كك بابي سيبان هركاني دوباره بكي بچن جاروي خورتي خوازي ام برسيوي دوباره بكن بخوينه همبر چتو تمام. همبر چتو برئيس دبيجي من منظور حزب يكيتي كيف يرون خطوات الحل اليوم بما انهم هم والتقدم ليسوا جزء من الجسم الذي يتألف حاليا إذن ما هي خطوات الحل برؤيتهم؟ مودتي حل يعني وقت من قوت حسناكم قالك دوباره بكم يعني دوباره كرناويجي سري و ايه هن تماشفانا بشوي بمعنى نعم آمدني ما مستمع ما ناوي بيجن احمد مانا برسف داوي دقيسن سيقسني جانا تجي دقيسني دبي سيقسني دبي نقلكي خوش دبي ام بالنسبه جماعه تانير ام يعني ام و بارتيا بيشفرو ام حزدكن ام تفده ببارتيني در ام وقت بارتين كردي وجواكا ويني سفيد بهردور حركه بكن بلابتن يعني اري امنا كار دكن ام برادري بيشفرو لغور امكانو لناي معني ام دكارن ريبرتيا خلق وجماوري خوابكن ريبرتيا خلق وجماور ايرو يكري خطي خيزي قالن نيك ريزي از بخا پر دربار تيب كارانين يعني يك ريزيات تفكر سياسي يك ريزي معناه تشتكي دن هذا ام خطي قالن تبين هدو اي برسا كردي و برسا ملتي كرد وك برس وك برسا كرد وك القضيه الكرديه بعربي بيجن تي خواستن جاره سركرناوي ام دكاربن بهدور بگين دزگاكي وام دكاربن في فرصتا زيرينج دسي خو نبرتن يعني هيفيا ما جيش هاي ما مستهيفيا حمو ملتي ما كرد الروج آباي هيفيا ما ما مستمي ورن برساخو داوية انه قال لك اوبوزيسيون كاسن دركتن ريش انين طبعا بقوتنا صار ملتي ما يكرد ام ميشيل كيلو داس بيبكن اسعد الزعبي تدي حريه قوتنا قوت بسام جعاره هيثم المالح حمو قوتن آويتن سر كردا لداوية كمال اللبواني ويجي يعني باوريا خو فدرالينينا يعني وكأنه حنك بحقه ما في كردا كرن يعني أم دخازن كاسن ما بارتي أو إن صفية كاس جوان ما نديت يعني برسيفا في كاسن الأوبوزيسيون دان سدمتشيا از برسف تد هاد دان از باور دکم بلکی مروف
ناخوان دبي وشكي دي لي بنفيسكي جهات دان و دروجنامه قالك بارتيات جهات دان لي مروف دكاري بيجي يعني اف ماجي كي نجبوني بيشاروجا سوريا جو كاربن بريفبن اف ماجي ولو كي دبي برابي يعني وك ناغو امجي بيجن عرب دفيني نبن نابي اف دوم لاتين سركا هنن وكيم نتون دجي لسوريا هنن او رازي نرازي دباوريا من ده من افبخا من رو برو من قوتي كمال بواني دمكي ام بهفدور الدشخولين يعني ده ائتلاف ده من ويتشا غيجي هناك قوتني حشت مقوت خسكاني تتزندان ما بعد ناف حناكا وراسية ده وشما يا استاذ احمد مقوي شغلت الزندان ده بو مال اوروبا ديجي رجما سوريا جبو شخصيه تذكر وقت بارتين كردي ما خو بيشاندان ذكرن ما تقول تو انسان كي سمبولا كسي انسان ازادي خوازه ديمقراطه تنها تبشكي دمو توك بعسيا دكت هبونا نتوكي تدهلينه يعني تشاوات تكرن يعني مخابن تساني حزدك فلسفه بعسيا لمحما يعني لبرانيه ملتي عرب زراركي وقت شاوا نهال لتركا وقت شاوا نهال يعني العراقيه بخوا معنا افشان صار ربع قرن هاتن وقارتن تماشا يوان بك حياني انها برسا ملتي كرد وقتاني دبي فدراليه هنا هناك جوان دبي شمال العراق دولة العراق الفدرالية بقول قصصال بدنا نروح على شمال العراق يعني قلتنا كردستان نكرن بروردا جرانة ما مستقل لك جرانة قبولناكن نا قوارتنا ماجي جير دفيني هفدو او بخوجي هفدو قبولناكن يعني بيشي دفي مرو هفدو قبول بك ماشخوار تماشا بك قولي خوينه دولاتي خدشتكن يعني معنا قولي خوينه لحلب وحما وحمص وشام وريفه وقنده شامي يعني بري جمع في ريجيمي وام خوب خو قولي خوينه لدولاتي خدشتكن هروا صدام حسين هروا الولاتين ليبيا يعني لكوجيه هي قولي خوينه شتكن بخوب خو بله وچاوا به يعني نابه دفيني بيشي قومرو كاربه هفدو قبول بكي حياني دكاربه همبري خوشي قبول بكي يعني مخابن دفي ماشي بيقو هارتن باوريا ام حما ام دفيني بالشركاتيه بين قبول كرن ام هفدوجي قبول بكن ام باور بن بديمقراطيه ام باور بن بيشروجا سوريا يان بيشروجا هر ولاتكي جريدايه بالديمقراطيته هاجر مروف نباور به چند به تروری تبیجه تخی پراکتیکه ده دیجی و در کوه ده پراکتیکه ده تهلوکیت بخورتینه جبر وینا اف مجی بعسیا بکارتینن نه بعسی بنجی وك بيرو باوريا حزب الواحد قائد الواحد ووطن الواحد ونظام شي واحد وتالي اله واحد يعني اف سيستما جو ازو نكسيدي وافجي سيستما ديكتاتورا بس سيستما ديكتاتورا افجي بسرناكتيه نا سوريا برنتوا سوريا جدد دولتين دب نتوين سركتي بيكانين دو قوميات حقي قوميه ما نتوا مني كرد د شريكانيه د سوريا قشتيد هي ود هريمين خدشي ريبريا هريمين خبكه عف ام دكارن فينا في گفتو گول جم هر كسي بكن نتوا عرب ام حقي ناخن حقي ويجي هي نتوا جام يعني نتوا لي بهجمار اخوا جملته ما بيتره لدون نتوا سركهن وكم نتوا ندجي هن د سوريا ده ام دفي دجي دفي ام باور بن ام دفي فلسفه د کاربن بشخولنجي راست ما مستم كان داويا بروجرامي خو ام قالك سباسيات هذيك تاور فج مرفكر تو يرو بي ميفاني ما سج جواكا سيفيل تي في وزور سباس وهاجر قوتين انتهى بين قوتين الداوي كرم كما مستم
اجي سپاسیا وتکم سپاسیا دزگه جواد تیوی دکم هوالبندن لپشت پرده دشخلن و جنابتا و همو گهدارا و هم هیویدارن گو هگر هاتو ما تشتک در حقا کابرای کی د پرسک وینا از نزانم من علیه پرسک بوافه گره دایی بو ما برسوا هنا كانت يعني تماشوان ما هجر ايما برسوان ما ناخذن ام ليبورين جوان خازن جانا درباس به منابين براستي برنامه هو داويه جي ام ليبورين حمو تماشوان ما اج ما برسوان نديتن ما ناخذن ام ليبورين جوان خازن ام هيفيدارن يعني از هيفي که لوی اوروبا ای بتایبت ایگو خلق و جماوری منی گیای اوروبا یکم توش تیکوین جواکا اوروپی ده یعنی تیکوین جواکا بچرنگی بکار بخوندن ری وکریه لپیشیاما یعنی لفی اوروپای هر کس نبیجه از بعمر مزن بوما از نما دکارم هر کس کاری تیکوی کاری بخوینه کاری تیکوی جواکه بشخله خلق و جماور ببینه پرسا کردی نا پارتیا پرسا کردی جه در دور آخر هگر تو نزان به زمان وی ولاتی تو نکاره جیرب جه جیران خواه او زک ایش و دردین ای باجار و ولات خواه و جماور خواه تو بیجیه ده تو البر خواه بده از مخصکانی منزانی با جبروی هاوی ام فیری زمان وان ولاتا بکن ام جبونی کاره بن پشگیری خلق و جماور خواه بکن پشگیری پرسا خواه بکن ام تیکر من جواکه ده آلیه خوندنه ده ام تیکر من جواکه ده آلیه شغل و کارا ده ام در دورا خواه گول بدن ناس بکن ام تکلیه به پارتی و هیزین وان رو بکن ام دکاره بن روژن بین جبونی وقت لو بکی بی چه کرن مالداری کردا چه بن ام ذکرش نبن جهفدو جواکا منی سویل چه ببه خودی تکلی و دانستاندن به جواکا سویلی گشتی نجبو جواکا سویل چه به جبو ناو دنگه چندکا پارتی و هیزین تفگرا سیاسی نجبونی چندکا هم چه ببن ام بیجن ام آلیکار پرسا خواه بن جبو اف کلان پی ناس کرن و زو بزو ام نکارن گوهرتنه بکن جویجی از هیویدارم جماوری ما به هیوی نبن گوهرتن تجیبا ما گلک چه نبوی الوی اوروپا ام تیدن یعنی نه عمره ما نگلکی دریجه جبروی هاوی دمک جمردوی گو ام کاربن خواه بگوهرینن ام کاربن تاثیر بکن ام خودی ببن خودی رول ام ببن خودی مال ام ببن خودی امکان و باور دکم پرسا ما دیسا جی پرسا ملت کرد پرسک راوایه دموقراته کی هبه کی تنبه کی شخص هبه کی تنبه کی جان پارتی هبه کی جان نبه و پرسا وی ملتی روکش روژاب سرکوه و جوی ملتی خودی لی درکوه اف پرسا چمکی پرسک يعني قضياك وقت بعربي بيجن قضياك رواية راست درست اف ملت گرینگیاوی به هیز و پارتی و دستگاه نوی هیا ای سیویل جبروی جی از پیشروجا ملت خواه بگومان در رهنایی دید بینم گو اف جماور و اف پارتی و اف هیز و اف خلقی ما روش بروش دکوی پیشکتنه ده بیره از باور دکم روژین بین ویج ملت مرا بن وقت چاوا گو همه ملت همه پرس گیان مافین خواهی ملت کرجی بگیه حق و مافین خواهی ای روا و ای دموقراط از ممنونه ومه سپاس دکم جبونی و بسینگک فرا و ام تحمل کرن بالقاسی سپاسیا خوشکو براین ای گهدار و تماشوان دکم و سرکفتن جبو و تفداد خوازم جه ای گهداری متکن جه تماشایی متکن جنابه تره جه کارمندن ده پش پرده ده دشخولن از هیویدارم جوا تفدا و سرکفتی بند کارو باره خوده صاحبي ما مستا امجي سباسياتات كنت ابدر فتجمر فكر تبو ميفاني ما ام هيفينه جارك دنجي تديسا ببي ميفاني ما و ام خاطري خوش تماشبانا بخازن وبمن دخير وخوش دا ان شاء الله خلقكنا وميفانكنا ام درباس بكن وبمن دخير وخوش دا سپاس حمو تماشبانا